Hello guys, ni Joshua TV ngibisanzwe kabisa. Uyu munsi noneho match y'Amavubi byabaye ibibazo, singubira ngo nibazo uretse ko byabaye n'ibisubizo kubera ko Stade Amahoro imaze kuzura abafana barenga ibihumbi 20 baheze hanze kubera ko stade yo yuzuye hakiri kare. Stade yuzuye nanjye mu basubiyeyo nduwa mbere kabisa. Mu basubiyeyo nduwa mbere kuko abo bantu 20 bose bamwe baracyategereje kuri gate, bamwe bashaka kujya gutega ariko twe turatashe kabisa. Ariko Stade Amahoro yamaze gupfuka yuzuye. Ikigezweho nuko umupira ugiye gutangira mu masaha mu minota mike kabisa. Ni Joshua TV, kora subscribe. Yeah.
Enjoy!